Somebody praise the Lord there. Amere kafu na Mawu. Amere ne kafu Mawu. The Lord is bringing His word to everyone. That word will transform your life. Understand? The word of the Lord represents Him and stands for Him. And the Lord, it is His word. You believe the word. You believe God. Except you believe His word. And so believe His word tonight. The Lord is ready. I'll pour the blessings upon your life in Jesus' name. Tonight, we should talk about three things in one. Number one is personal readiness. The Lord is ready all the time. His grace is available all the time. His power is there all the time. Personal readiness. Number two, the promised restoration. See, we're looking at Daniel. You know, Daniel, for a purpose, the Lord had promised that the appointed time that they will restore Bena ya tubo aklo Israel vio akbova bena ya de ocho Babylonia eye watro bova Yuda pe anyigbachi nupeto to ayike okugbo note eye Atolia yenye emefafa mafo bena nefa eye ne kpoma upenya ne khonya jisi ne khonya na dukiu eye enya pe mefafa enya pe towowo le Agbome Eʋegbe eto joyi mavo le miado metori se di pagbeme bedene globe amen omi de akpe no le fiesia eye mi yura wo ko akpe na o le nu ne wo vai bagle eyo wom ne kale bagle eyo ne java wo apoto de bena mi Sɔgbe bena nu gododo ane wa gbatro gbogbo e na mi eye bena enu kata ine gblola wa no me fam le mi apa agbeme mavo le Yesu penkomi Yira wotu kofiesia eye na tro agbesia gbe ne wa aganyowu eye miele pia apeto pena wonu chikokofe Nusẽ bena ne deso le agbesia gbe melefiesia le Yesu penkome do pe wo nyati le agbesia gbe le Yesu penkotri akwa meye mie do gbe dale God has blessed you already. Mawu yira wo kaka no anyi le Mawu pe ya yira me ye va Daniel pe akbaleta asieke kukutonlia Kple enelia Daniel da asieke kukutonlia Kple enelia tete me tro mode apeto Mawulanu ne ma chonu chichidon akpanya tata Kple jowo adogbera ebe nye Daniel me tro mode apetolanu ebe na be ma chonu chichidon bena ma ji apetoa eya ela webe na Sɔgbe emanye amento ameroku pe jajrado me fafia me le tochi le senya bena de menye be ma nye nu kpola olo menye be na ma nye sela de ko ova ne mesia ne ma jrado kunyedo me chonu Yesu soso apetola ji kpoku kinelia eye me do pedana Yehowa ebe ye tro mode Yehowa nti eye ye to pera ebe eye me to pera na Yehowa nye Mawu he nu fome globena ao apeto wo Mawu ka tingo amesi tiranu babla Kple amenu bedo na amesi olonem na amesi olonem ne mahwo na de cho ame ade gbodi ye matima tro jimedo ame ale megbedo nyeme kwa ye mele Kple ne be na anu ile be ya chona ma chwe na ma aure medola kpanko amea medola no bonkume na mea eye makwa logbonu na mea eye makpo be dade ma defia ma be na me dasine jigba Kple tuko yo lone o metro na jimedo Mawu ele megbedo nyeme lebe atema yo do adoda menene mayo na kpanko apetola eye na
de wo lɔlɔ sɔfiɛ eye na de wo dokusɔsɔ safɔ sɔfiɛ kpakple wo lɔlɔ sɔfia Mawu ele gblɔ be na ame siwo lɔnɛ eye wolia yeƒe sewo me ɖe asi mina miakpɔ tawo maxli tso kpukpui evelia egblɔ le tawo kpukpui evelia eye wogblɔ nam bena Daniel megavɔ̃ o ebe ɖe esi ne trɔ mo ɖe aƒetɔ la ŋuti eye ne le bia bena ɖe nukpedodoa ne va me nukpedodoa ne wɔ dɔ le yeƒe agbe mea aƒetɔa dze si wo dzi enye be ne lɔ Mawu enye bena ne nye nuteƒewɔla eye ne wɔ ɖokuiwo ne dzra ɖokuiwo ɖo bena ɖe yeaxɔ Mawu ƒe yayra aƒetɔa adɔ ame tso dziƒo eye dɔ la va le gblɔ bena ɖe Daniel megavɔ̃ o elabena tso ŋkeke gbãtɔ si ne ɖoe tso dziwò me bena yeadi nya ya ƒe gɔme ŋkeke gbãtɔ menye be ɖe nava abe nukpɔla nene o fa eyi ne va ɖe nasɔ dziwò natso nya me le dzi me kple wò susu me eye nasɔ wò susu sɔ ɖo Mawu dzi eye nasɔ ɖokuiwò ɖo Mawu dzi ebe ose wo nya eyi ne trɔ mo ɖe Mawu ŋuti eye ne gblɔ be mele dzi be Mawu ƒe yayra ne va nam menyi be ne le ɖi sa ne le ta ŋkusi o menyi be na ne le wɔ nu bubu bena Mawu la wɔe alo Mawu awo esi ne sɔ dziwò sɔ ɖe Mawu dzi eye ne dze ŋkɔ Mawu ne kpa ŋkɔ Mawu Biblia gblɔ bena le wo Mawu ne ɖo wo dzi ɖe Mawu ŋuti ebe me va le wo nya ŋuti ne le do gbe ɖa le fie si ya ne le ɖo na ɖe le dzime eye ne trɔ ɖe Mawu ŋuti eye ne le bia aƒetɔa be o aƒetɔ nye yalo wɔe nam la aƒetɔa ava gbɔ le afi ne le Mawu ƒe ŋusẽ ava gbɔ le afi ne le gaɖeɖe ade gbɔ le afi ne le eye Mawu ƒe yayrawo ade gbɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mina miakpɔ tawi ɖeke maxli tso kpukpui blatɔ vɔvi egblɔ bena atsɔ numevivi aƒle ame siwo to fu ɖe nubabla la nui ke ame siwo ele nu ƒom tso ame siwo woawo ya womeɖo woƒe susu le Mawu dzi o womede nuƒle tso Mawu dzi o eye wole wɔ nuawo alɔgblɔtɔ eye wole wɔm alɔgblɔ wova dudoƒo mɔnyakaka eye wodo le dudoƒo mɔnyakaka wokpɔtɔ le agbɔdzɔgbɔdzɔ ƒe agbenɔm wose Mawu ƒe nya eye dzimetɔtrɔ meli o eye ne dzimetɔtrɔ meli oa ele apena eye wokpɔtɔ le nu vɔ̃ɖi wɔm eye amewo avivi nume na wo Kristo ƒe futɔa avivi nume na wo eye aƒle wo eye egblɔ le akpa mamlɛtɔ le kpukpui platɔvɔ evelia me ke ame siwo dze si woƒe Mawu la ke ame siwo dze si woƒe Mawu la alé dzi ɖe ƒo gblɔ be malé dzi ɖe ƒo awɔ nu adegbe gblɔ be mawɔ nu adegbe le Yesu ƒe ŋkɔ me ame yiwo dze si woƒe Mawu abe wɔla ene ame yiwo dze si woƒe Mawu bena ɖe nu yiwo katã le dziƒo nu yiwo katã le anyigba dzia eye wɔe Mawu nu siwo katã toa eye ame yiwo dze si woƒe Mawu ame yiwo dze si woƒe Mawu bena Mawu fofo la edzesi eye wodze si miaƒetɔ Yesu Kristo eye wodze si yeƒe nya bena Mawu dɔ yeƒe dzeɖovi la ɖo ɖa bena ame sia me ke le to dzi ame sia me ke le radio shivea ame sia me yi ke le yava la vovovowo dzi ame yiwo le television dzi ame yiwo le teƒe vovovo ame sia me ke xɔe dzi si la matsrɔ̃ o ke boŋ wòakpɔ agbe mavɔ ame yiwo dze si woƒe Mawu ame yiwo dze si woƒe Mawu bena enye Mawu kɔkɔetɔ Mawu kɔkɔe Mawu kɔkɔe ame yiwo dze si woƒe Mawu bena Mawu ƒe didi yenye be ame yiwo va Mawu gbɔ la wola nɔ agbe le mɔ susrɔ̃ ɖagba kple kɔkɔe nyenye me le egbe ƒe xexe sia me wodze si woƒe Mawu bena woƒe Mawu aɖe menye bena ɖe anɔ wɔ nu vɔ̃ alo anɔ to ta flatse na nu vɔ̃ wɔwɔ awo wonye bena ɖe enye Mawu ŋusẽ katãtɔ enye Mawu kɔkɔetɔ
ŋutɔ eɖanye wole adzame o alo wole amewo dome o womawɔ nu madzɔmadzɔ aɖeke o dukɔ yiwo dze si woƒe Mawu bena Mawu lɔ̃na dzɔdzɔenyenye bena Mawu lɔ̃na kɔkɔenyenye eye womagblɔ bena Mawu yɔ dɔ nam ne mava subɔ abosam medzi be masubɔ abosam vɔa Nusẽ mele asi nye afɔ mele asi nye bena mate azɔ eya ta yɔ dɔ nam bena mate aƒu dzo nyuie ɖe awɔ dɔ na abosam ame mawo medze si woƒe Mawu Mawu matsɔ yeƒe dɔyɔyɔ sɔ na wo abe woe ayi ne nava subɔ abosam o Mawu mate atsɔ ʋudzikpɔkpɔ na wo eye nava zã gawoa asɔ va nɔ subɔ abosam o ame yiwo dze si Mawu wobe Mawu yɔ dɔ nam bena matem ayi mava fifi ɖe medzi be mava fifi vɔa dɔme ɖe le ɖum yɔdɔm bena matem atsite ne mato zã me ne matem ava fifi ke me fina zã Mawu metsɔna yeƒe dɔmenyɔnyɔ nana mi Mawu matsɔ yeƒe dɔyɔyɔ sɔ na wo Mawu matsɔ yeƒe nusẽ na wo bena nava subɔ abosam o ame mawo medze si woƒe Mawu vɔ ame yiwo dze si woƒe Mawu bena ɖe Mawu enu yi ke Mawu nye Mawu enye Mawu yi ke wònye tsɔ yi va yi egbe sɔ yi ɖe mavɔmavɔ me Mawu metrɔna o Mawu enye nusẽtɔ Mawu enye kalẽtɔ Mawu enye kɔkɔetɔ kple dzɔdzɔetɔ eyɔ dɔ ame yiwo xɔ yeƒe nya ame yiwo dze si woƒe Mawua woawɔ nu adegoe woawɔ nu kple kalẽ natrɔ wo susu kple wo tame ɖe Mawu ŋuti Biblia me ƒe Mawu alo kɔkɔenyenye ƒe Mawu alo dzɔdzɔenyenye ƒe Mawu lo nusẽwo katã ƒe Mawu lo ame yiwo dze si woƒe Mawu dziƒo ƒe Mawu aɖe woawoe nye ame yiwo awɔ nu adegoe eye woalé dzi ɖe ƒo gblɔ be fiãsi ya mawɔ nu adegoe fiãsi ya gblɔ be malé dzi ɖe ƒo Mawu ƒe nusẽ ƒe zɔɖeɖe na ame yiwo dze si woƒe Mawu le Yesu ƒe ŋkɔ me. Pastor, efifia ne nye medze si Mawua fifia leke mawɔ medzi be madze si ye ŋuti tutututu ye mieva teƒea ye ŋuti mi le wɔ ɖoɖo ya ɖo medzi be madze si Mawu medzi be Mawu tsã ne dze si nu ɖeka nye be ɖe woe ana dze si Mawu eye velia nye bena Mawu tsã ne dze si o eye ne gblɔ be azɔ ne lɔ̃ Mawu azɔ ne ɖo toe menye be zã me ɖeɖe koe o fua le agbewo ƒe eyi mamlɛwo katã me enu yiwo katã ne dzi be yeawɔ ne dze si Mawu eye Mawu tsã dze si o eye nawɔ yeƒe lɔlɔnua nawɔ nu adegoe Mawu ƒe nusẽ aɖe zɔ le agbewo me amen kplɔ amen sese ɖe enu tɔn ye mi la kpɔ le fiasi ya enu gbãtɔa ye nye mɔkpɔkpɔ ƒe dziɖoɖo alo mawutilawo ƒe mɔkpɔkpɔ ƒe dziɖoɖo hena ɖeɖekpɔkpɔ kakaɖodzitɔe mɔkpɔkpɔ ɖe le me o eye ne ɖo dzi ɖe Mawu ŋuti ame yi le dzi Mawua yeƒe dziɖoɖo ƒe mɔkpɔkpɔ bena xɔxɔ kakaɖodzitɔ ne su ye si xɔxɔ yi ke kakaɖedzi le ŋuti xoxoa le ta 9 me eta 8 mea woɖo kpe dzi numetoto yi ke woɖo kpe dzi numetoto yi ke woɖo kpe dzi bena kɔkɔenyenye ƒe nusẽ nanɔ asi o to ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo me ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo wole teƒe ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo wole teƒe eye ne ŋɔŋlɔ kɔkɔea ge ɖe agbewo mea ela wɔ be nusẽ la ge ɖe me o ela wɔ be nanye ame kako eye ŋɔŋlɔ kɔkɔea la wɔ be na gbɔdzɔgbɔdzɔ katã ato ko le me o nyateƒe yi ke kɔna me ŋuti eye nyateƒe blibo yi ke le mía sia ewɔ ne bena míewɔna numetoto eye Mawu ƒe ŋɔŋlɔa evana me le míaƒe agbe me nusẽ ƒe numetoto wɔwɔ enu etɔ̃lia ye nye enu dzɔasu wɔwɔ yi ke anɔ dzi yim ɖaa le agbewo me eye ŋkeke yi ɖe ŋkeke dzi kɔasiɖa yi ɖe kɔasiɖa dzi esi le kpɔtɔ ne dze si Mawua eye ne le nye ne gale dze si ne le ɖe to le Mawu si dzedze mea eye ne li ke le alea si dzedze mea nu dzɔatsu alo nawɔ nu ade
hoe ɖa ame kɔkɔewo ƒe nudzɔatsu wɔwɔ to gbɔ be Kristo ƒe futɔa tsitre ɖe wo ŋuti. Enu gbãtɔa yenye mawutsilawo ƒe mɔkpɔkpɔ dziɖoɖo tɔe bena ɖeɖekpɔkpɔ kakaɖedzitɔ na su si le ekpekpe gbãtɔa me le Daniel ƒe agbalẽta 9 le Ahasuerus vi Dario ame si tso Media ƒome me la eye wotsɔ ɖo fia ye ɖe Kaldea fiaɖuƒe la nu ƒe gbãtɔ me kpekpe velia kpekpe tɔ̃lia ebe kpekpe velia le eƒe fiaɖuɖu ƒe gbãtɔ me la nye Daniel me lé nuku ɖe agbalẽawo me ebe ye lé nuku ɖe agbalẽawo me ehlẽ agbalẽa Biblia yi ke le esi le sue si le yi ma mea Biblia ƒe akpa yi ke sue si abe Yeremia ƒe agbalẽa ene ese gɔme exli eye wose gɔme bena ɖe eƒe ɖe la va yi eƒe ƒe xexlẽme ɖe la va yi eye Yeremia xɔe eye woŋlɔe da ɖi bena eƒe blandre ava yi agbalẽa ƒe siwo nu Yehowa ne le dza do gbe ɖa eye nàdzi Mawu eye Mawu aɖo to ɖe ele be nàdzi nu yi woŋlɔ ɖe agbalẽa me nu ka yi woŋlɔ ɖe agbalẽa me kpɔ Yeremia ƒe agbalẽta 29 kpukpu ewolia ebe alea Aƒetɔ la gblɔ esi matem ado gbe ɖa atsitre ɖe nya yi ke Mawu gblɔ ŋuti o ebe Yehowa be ne ƒe 70 de na Babel vɔ la ekema maɖo nuku miadzi ne ƒe 70 de vɔ la maɖo nuku miadzi ne ƒe 70 de na Babel vɔ la ekema maɖo nuku miadzi eye mawɔ nye nugbe nyui si medo na mi be magakplɔ mi ava teƒe sia mi kpɔa mi matem amia miaƒe nukuwo atu miaƒe towo agblɔ be mi le do gbe ɖa mi le do gbe ɖa mi le do gbe ɖa ame ɖewo yina to ŋuti ati nu dɔ anɔ do gbe ɖa vɔ womese Biblia gɔme ame ɖewo yina baliwo me ame ɖewo yina avewo me ame ɖewo yina Israel eye ame ɖewo woyina Jordan tɔsisi to wotona gbe ɖa do gbe ɖa vɔ womenya nu yi ke nye Mawu ƒe nya ye kplɔ na mi Mawu do nugbe na mi bena yeawɔe egblɔ bena esime ƒe 70 ade na Babel vɔ megbe la maɖo ŋku mia dzi eye nyanyuie yi ke megblɔ na mia mawɔ ɖe dzi ema si dziwo bena be magatrɔ kplɔ mi gbe va miaƒe teƒe kpukpu 11 Yehowa be elabena menya tame si meɖo ɖe mia nu la ŋutifafa ƒe tame ye eye menye dzɔgbevɔ̃e ƒe tame o ne mana nuwu si miele mɔ kpɔm nuwu si nele mɔ kpɔm na la miaƒe mɔkpɔkpɔ ɖe miɖo la tui ɖe Mawu ƒe nugbedodo dzi miatui ɖe Mawu ƒe nya dzi miaƒe mɔkpɔkpɔ ɖe miɖo la tui ɖe o nu ka ye wògblɔ na mo nugbe ka ye wòdo na mo nu ka biam wòle tso gbɔnye nu ka dim wòle be mawɔ nu ka wò be matsɔ nye asi nye lɔlɔ nye afɔ awɔ meɖo la nya nu ma bena Mawu ƒe yayra ne wòanɔ dzi ebe mɔkpɔkpɔ si miele mɔkpɔm na la matsɔe ana mi ebe miayɔm kpukpu 20 Daniel dzesi bena Mawu ƒe nugbedodoa one eye no na nugbedodoa kɔ menyi be eze ɖeka kɔ la va me awo Daniel nyanyama bena abe ƒe 70 ne de vɔ kɔa mehia be miado gbe ɖa nu la dzɔa ne dzɔa awo me nenema yo Daniel ya gblɔ bena ɖe ya mawɔ le Mawu ƒe nya la nu elabena Mawu gblɔe da ɖe bena ƒe 70 ne de vɔ megbe la miawo ya miayɔm ebe miayɔm miado gbe ɖa nam eye maɖo to mi epe yi ke wowɔ le Babilona ne le Babilona eye ne le wɔ nu si gbe le ke Babilon tɔ wɔna ene ne le va ɖo Roma le wɔna be Roma tɔ ne le abe agama ene awo Mawu gblɔ bena ɖe ne ƒe 70 vɔvɔ ɖe enu yi mawɔa ye nye si enu yi nawɔa ye nye si miado gbe ɖa nam miayɔm eye nye la
maɖo to mi kpukpui etɔ̃lia miadim eye miakpɔm miadim ame yiwo le dzi gbɔgaɖotsi ame yiwo le dzi xɔxɔ ame yiwo le dzi dɔyɔyɔ ame yiwo le dzi gaɖeɖe ame Mawu gblɔ bena ɖe miadim eye miakpɔm ne mieve nya bia tanye tso miaƒe dziblibo me ko ne le dzim tso wò dziblibo me menye bena nalo Mawu dim alé fo ɖe asi anɔ ƒogem alo ava nɔ wɔ fefe anɔ fefe gbaku Mawu alo anɔ wɔ fefe anɔ awo me nenema yo va na yi Mawu ƒe kume Mawu wo nya nye si nugbe yi ke ne toa nye si le be ƒeƒla andre ne de vɔ la bena miawo ya miadzi ye gba kple miaƒe dziblibo miaƒe tamesusu blibo eye ne gblɔ bena miakpɔ o ne miebia tawo tse tso miaƒe dziblibo me ko kpukpui enelia le kpukpui enelia eye mana miakpɔm Yehowa ye gblɔe magaɖo mi te eye maƒo mia nuku tso dukɔ siwo katã dome kple teƒe siwo katã menya mi ɖo eye makplɔ mi agbɔ va teƒe si me na woɖe aboyo mi le la Yehowa ye gblɔe Yehowa ye gblɔe. To be carried away captive. That's what Daniel Ema yenye nu ike Daniel xle enuma ye woɖo le yeƒe tame ebe mikpɔ nu ike Mawu gblɔ ɖa be wòkpɔ menyi be megblɔ bena wòkpɔ mehiã be mato gbe ɖa o ɖe Mawu ŋutɔ la wɔe Mawu ŋutɔ gblɔe vɔ kɔa eyi ke Mawu ŋutɔ gblɔe kɔa yae gblɔe vɔ megahiã bena mato gbe ɖa megahiã matrɔ dzime o mehiã bena mianya to gbe ɖa o mehiã bena miatsi Mawu ƒe ŋkume o Mawu ŋutɔ gblɔ nyawo katã vɔ awo Mawu gblɔ bena ɖe ƒeƒla andre ade ne ƒeƒla andre ade vɔ la wò ya naɖo nane le tame eye nadzi Mawu ƒe ŋkume nasɔ wò dzi sɔ ɖo Mawu dzi eye nadzi Mawu nadzi gba kple wò dzi blibo eye ne le wɔe la nye Mawu gblɔ be ye la yaɖo to o eye yaɖe wò le aboyo me fifia Daniel nu ka ŋutie wòdzi Mawu ƒe ŋkume Daniel ta asieke mina miakpɔ kpukpui atɔ̃lia egblɔ bena miewɔ nu vɔ mieda ƒu le kpɔma ema nye emeʋuʋu ema ɖe eƒe ɖe nu bena Mawu melɔ̃na nu vɔ o eye dukɔa Yuda ƒe dukɔa le Babilonia ƒe anyigba dzia woƒe nu vɔ ye kplɔ wo va yi do ɖe teƒe ma enu vɔ ŋutimɔ yi ke me ne lea miaƒe nu vɔ he mi sɔ va eme wo katã wowɔ nu vɔ eye Mawu ƒe ŋutikɔkɔe hã wo tim ele eme ʋum bena miewɔ nu vɔm eye mieda ƒu eye miewɔ nu tovo miese to eye mieƒo asa na wò sewo kple wò ɖoɖowo kpukpui adelia kpɔe ɖa le kpukpui nyilia me kpukpui nyilia egblɔ be aƒetɔ míakple míaƒe fiawo míaƒe amegãwo kple mía fofowo mi ame siwo wɔ nu vɔ ɖe nuwo la míatɔe nye nukpe ele me ʋu gbakple dzigbagba ebe ne míawo gbakple mía fofowo kple míaƒe fiawo míawoe wɔ nu vɔ ɖe ŋutiwo ene le va aƒetɔ la gbɔ eye ne gblɔ be aƒetɔ ewoe do nugbe nam le ewoe do nugbe nam alea eye nava yi nɔ te abla abɔ le megbe dome be mehiã be mawɔ naɖeke o mehiã be madzagbagba o mehiã be na masɔ ɖokuinye sa vɔ mehiã be maʋu naɖeke me o Mawu ŋutɔ gblɔ be yeawɔe o ele be naʋu nu vɔwo me ele be natrɔ le nu vɔwo yome eye ele nɔ be nadzi aƒetɔa ƒe ŋkume le eyiyi ɖoɖoa dzi kpɔ kpukpui ɖekea le kpukpui ɖekelia me Israel blibo la da vo da wò nufiamewo dzi kpɔ Daniel ɖa la gbedodoɖa ƒe mɔ nyuitɔe ya menye be nava gblɔ be Mawu nyemenya nu ka le dzi be mawɔ nu ka le be mawɔ awo le míaƒe nu vɔ ta ye le míaƒe dzidadawo ta ye egblɔ be Israel wɔ nu vɔ ɖe nuwo eye Israel blibo la da wò nufiamewo dzi eye wote ɖe agaxe gbe wò gbesese eya ta fiƒode kple atam si woŋlɔ ɖe Mawu ƒe dɔla Mose ƒe sia me la va mía dzi elabena míewɔ nu vɔ ɖe nuwo elabena míewɔ nuka hã elabena míewɔ nu vɔ ɖe nuwo fifia eme kɔ petepete bena ne be ɖeɖekpɔkpɔ asɔ asi wa nade li nawɔ le ɖo la ʋu nu vɔwo
me na gbenda lo gbɔ ne ye be bugbɔ gado te agasɔ asi o kpɔ fi bubu efi nutsu bubu fi nyɔnu bubu megbe de la ma ne ye be Mawu agbugbɔ aɖo te la bena Mawu ƒe ŋutifafa na ge ɖe agbo me eye Mawu ƒe dɔmenyenye kpakple ye ƒe ɖeɖekpɔkpɔ na sɔ asi o bena ele bena trɔ gbɔ va bena ŋkɔ na gbɔ va agbegbalẽa me ɖi le kpɔnu ke Daniel wɔa enuma hiã bena na wɔ matem anɔ wɔ ayemenu alo ame manya de le Mawu ƒe ŋkume awo emɔnu nyuietoa ye nye si bena na ʋue mi eye na ʋue me eye na gbe nu ɖa le egbɔ eye aƒetɔ akpɔ nublanui na wo mebe ɖe aƒetɔ akpɔ nublanui na wo enu yi wogblɔ le kronika ƒe agbalẽ evelia tandre kpukpui enelia kronika ƒe agbalẽ evelia tandre kpukpui enelia ne nye dukɔ ne eye nye dukɔ si nu oyɔ nye nukɔ ɖo la bɔbɔ eɖokui wòdo gbe ɖa eye wòdi nye nukume eye wòɖe asi le ŋuti mɔnu ɖeke meli bena nakpɔ ɖeɖe o ɖe mɔnu ɖeke meli bena gblɔ be dzesi menya emɔ nyuietɔa bena makpɔ ɖeɖe awo emɔ xaxɛa yi ke kplɔ ame ge ɖe agbe mavɔ me yenye be nato dzesi be nu vɔ le nenye ele nɔ bena ɖe na dzesi bena ɖe wo ŋutɔ agbagba yiwo dzem ne le bena yeasɔ nu tsɔ ye ƒe vodadawoa agbagba dzedze mɔ matema na ɖeɖe kpɔkpɔ matema na xɔxɔ gake la enu yi aƒetɔa xɔna aƒetɔa gblɔ be enu yi ale yi emɔ yi tie me sɔna tsɔtsɔke nana me lea ye nye si bena ɖe emɔ yi tie ye ɖena me ɖe le abosansi me eye amea va trɔ suna ye ƒe via emɔnu ma tie egblɔ bena ɖe mɔnu ya tie matsɔ nu vɔ sɔ ke o le eye mana wo fofo lo le nye Israel fi o le nye Togo fi o le nye Nɔrtɔ le nye Sudtɔ o ne nye dukɔ sɔleme de la yi ke ŋuti woyɔ nye nukɔ ɖo bɔbɔe ɖokui eye wòdo gbe ɖa eye wòdi nye nukume eye wòɖe asi le yeƒe mɔ vɔ̃nu la ekema mase le dziƒo eye matsɔ woƒe nu vɔ̃wo ake wo ne bɔbɔ eɖokui lo ne bɔbɔ eɖokui eye wòtrɔ eɖe asi le ŋuti eʋue me eye wòɖe asi le ŋuti la ebe mase le dziƒo matsɔ woƒe nu vɔ̃wo ake wo eye mayɔ dɔ woƒe anyigba tsɔtsɔke ava na wo la ebe dɔyɔyɔ ava na wo to esi me ne trɔ tso nu vɔ̃ yo me enu yi ne wɔna sa teƒe yiwo ye yina sa ava yi nɔ nuwo ava wɔ ahasi awɔ matre awɔ gbevu awɔ nu barabara mawo natrɔ le agbevlo barabara ma yome eye nagblɔ be aƒetɔ metrɔ dzi me aƒetɔ metsɔ dokume na wo aƒetɔ nye maga nɔ agbe ma ke o ɖeɖekpɔkpɔ ava na wo xɔxɔple ava na wo ɖeɖekpɔkpɔ asɔ asi o eye dɔyɔyɔ akpe ɖe ŋuti na wo lododo ta blavevɔ enyi lododo ta blavevɔ enyi kpukpui asiekelia lododo ta blavevɔ enyi kpukpui asiekelia wale kplɔ be wòkpɔ nyanyama dzimetɔtrɔwo nyemeti ame si ɖe to ɖa be ye ma sese o la yeƒe gbedodo ɖa hã enye nu nyɔnu ebe wòkpɔ dzimetɔtrɔ nyemeti asu kpɔ dɔyɔyɔ ŋuti eme va yi o nya yayra ŋuti eme va yi menye be o nu sia nu sɔgbe ƒe Mawu enye nusẽtɔ enye kalẽtɔ eye Mawu metsiana me mo Mawu metsiana me mo o dzimetɔtrɔ ƒe nya ya le be wòkpɔ nyemeti be ma so nyemekpɔ dzi ebe ame yi to ebe ame si ɖe to ɖa be ye ma sese o la yeƒe gbedodo ɖa ke hã nye nu nyɔ. Ame si sɔ nu tsɔ yeƒe vodada dzi la madze dzi ne o enu tsɔtsɔ vodada dzia enye ayemenuwɔwɔ emenya ayemenuwɔwɔ lele de wòli aleluya eme eye wodzina gbagba be yewo le do aɖe yeye gɔ hã ʋu nu vɔ̃wo me trɔ le nu vɔ̃a me trɔ le nu vɔ̃a yome matem ava wɔ ahasi ava wɔ matre le nudɔkutu me vɔ ava yi da lakpa le trɔkpadzi vɔ ne bu fɔ ma le kplɔ busu nya ɖe Mawu ŋuti eye fiɛsi va ɖo xɔa le sɔ nu tsɔ ya dzi saa eye ne tɔ wuli dzi Mawu nye ya lo awo ɖe mekpɔ va ɖo ne le va gbagble wo dzi
kpakple wò susu kpakple wò tiblibo eye ne ƒu nu vɔ̃ ma me eye ne gbe le nu vɔ̃ ma gbɔ ame yi ke ʋue me eye wò gbe nu le gbɔ la ame ma woakpɔ nublanui nɛ Mawu akpɔ nublanui na wo Mawu atsɔe ke o míatrɔ gbɔ va Daniel ƒe agbalẽa me Daniel ta asieke Daniel eɖo le Mawu ƒe ŋkume eye eʋu dukɔa ƒe nu vɔ̃ me aʋu nu vɔ̃ le Mawu ƒe ŋkume ele kpɔ mɔ na Mawu bena Mawu ƒe yayra ne va ye dzi Mawu ƒe yayra ne va egba kple dukɔ la dzi eye gbogbo gaɖo te le aboyo mea wa Mawu aɖewo yakpɔ enu yi ke dzɔ azɔ dɔ la va ɖo bena yeaɖe nua gɔme nɛ bena ɖe ebe beblandrea ewu enu nenyi be Mawu ɖo wò gbedodoɖa ŋuti bena ɖe wòawu le wu vodada nu bena ɖe Mawu emeʋu ƒe gbe yi ke ne do ɖa eye ne ti Mawu ƒe ŋkumea Mawu ɖo ŋuti na wòa enu ɖeka yi ke wòwɔna etutu na dzidadawo tso Biblia Yesu gblɔ bena kɔ ewu enu vɔ ne le ʋue me eye ne gbe nu ɖa le egbɔ tsɔtsrɔ̃ kple tohehe kpakple nu vɔ̃ ƒe metsonuwo katã egblɔ be ewu enu vɔ eye evelia yenye be nu vɔ̃ nu atso nu vɔ̃ nu atso nu vɔ̃ wɔwɔ nu atso ne be Mawu ɖo wò gbedodoɖa ŋuti ɖe Kristo Mesia eye wɔna be nu vɔ̃ nu tsona le agbo me eye enu yi ne wɔna tsã la magawɔ elabena Mawu ƒe amenuveve sɔ asi o Mawu ɖo to wò gbedodoɖa etsɔ nu vɔ̃ wòsɔ ke o eye etso nu vɔ̃ wɔwɔ nu eye nàlé avuléle ava le wògba kple Mawu dome ne le do gbe ɖa le mɔ nyuietɔa dzi ne be ne ʋue me eye ne gbe ɖa le nu vɔ̃ gbɔ ne le ti Mawu ƒe ŋkume abe aleke Mawu ɖoe anyi le Biblia me la avuléle vana le wògba kple Mawu dome eye enelia bena atsɔ dzɔdzɔenyenye mavɔ va azɔ ne do gbe ɖa ne ʋue me eye ne gbe ɖa le nu vɔ̃wo gbɔ ne dzi Mawu ƒe ŋkume Mawu ƒe kpɔtɔ le afi ya awo ebe tsɔ agbewo kpakple dzɔdzɔenyenye ƒe agbenɔnɔ sɔ ɖo Mawu ƒe ŋkume eye nàdzi Mawu ƒe ŋkume le mɔnu nyuietɔa dzi bena Mawu ƒe nyagblɔɖiawoa woatre nu le agbewo me eye wòava me le agbewo me eye aƒetɔa asi ami na wo dzɔdzɔenyenye kpakple kɔkɔenyenye Mawu awɔe be agbewo anye agbe kɔkɔe eye nina miakpɔ Mateo tagbã kpukpui blaeve-vɔ ɖekelia Mateo tagbã kpukpui blaeve-vɔ ɖekelia egblɔ le kpukpui blaeve-vɔ ɖekelia me adi ŋutsuvi eye nàyɔ yeƒe ŋkɔ be Yesu elabena eyae la ɖe yeƒe dukɔ la tso woƒe nu vɔ̃wo me yenye avuléla yi ke ŋutie Daniel ƒo nu ƒo tsoa yenye Mawu ƒe tenuvi la Mawuvi la yi ke nayɔ yeƒe ŋkɔ be Yesu elabena eya la aɖe yeƒe dukɔ tso woƒe nu vɔ̃wo me nenema numanti wòva ɖo menye be eva bena asɔ nu tsɔ míaƒe nu vɔ̃wo dzi bena migayi nu vɔ̃ wɔwɔ dzi awo nenema ya ke yeƒe vava ƒe taɖodzinua mekpɔe me vava o Daniel gblɔe na mi va yi vɔ taɖodzinu yi ke ŋuti wòva ɖoa yenye be aɖe yeƒe dukɔ tso woƒe nu vɔ̃wo me Daniel ta wo Daniel ƒe agbalẽ ta amewo
and make Jesus the Lord of your life, it says, and shall believe ebe in amesike thine heart hoye that amesike God hwesi elabena ne ehwe me kple wonu bena yesu yenye apetola eye ne hona se na cho jime bena mawufo eya made chitrela cho amekuko domela akpohoho kuku asekele ama kuku wolia elabena wocho aji hona se na rena jojo nyenyem mime kwene sena iye miaka no kokpekple do me o na yibe ne probe ye kpodede sala ne le kokpekple do me ne le nouveau me azo ikene ho mawji se ne ho Yesu Kristo jisia nouveau me gale akpomo kokpekple do me gale akpomo obe kuku wolia me ela bena wo chua ji kone sena hena jojo nyenye eye wo chua nu hu me hena akpe hohola papuku wi etolia probena ela bena amesi ayo apetola penkola wade your sin, and because of God, and who I say to you tonight, seeking and making up your mind, the Lord na Jesus tenuple Christ eye na died wo for me, chacha so that bena all Yesu my Kristo sins kule can tanye be bena washed nuvo away. nyokata And wa then klojo with that, eye become bakple ready esiala before the na sogbe salvation of the Lord. na I'm looking at apeto number ape 2 here. hoho enu felia kpomele azon enu felia le afia Of Daniel. Look at this, the confirmed experience of sanctifying strength by the authoritative Monglo koko ape totete pe Nusẽ ike nchi oko pe velia mo nya pe akpa velia ye miele salvation, regeneration, the strength of the Lord. What you Kede asking kokpo them? ubogati Make up your mind. kene If you piacho want to be apeto a agbo new wo person nyame in the chocho whole nenyi world, be wore kape ko nyame Christ peto will say ikele that keke ya died mea for you. Kristo And akule because tao of kwe that, le you esia pay your nutia faith on the na Lord cho by wo kume yourself. And ado apeto I, le Daniel, wonto the do ki Lord saw the osilo ebe vision, but nye the men Daniel that were with me saw medwe not bena the vision. mati But maupe a great nukume quaking fell upon them, so that they fled to kukuwi hide de kelia themselves. tasieke Look at Israel verse 11 there. kukuwi de In verse kelia 11, kukuwi de and he kelia le said Daniel unto pe agbale me, tasieke it's lia me personal, it's ektawo personal, ebe personal that the eglonam Lord amento brings amedo the kipe revelation, gbesoso and the amento Lord amedo kipe brings the jatirado promise, and the apeto Lord na brings the dedefia condition apeto of the esonu blessing of pedodoana the Lord. apeto If you aso hold dodo on aso to de that asi eye na personally by kurenti yourself, and he wonto said le unto doku me, O osi na Daniel, kurenti a eye man ele greatly klobe o beloved, when you Daniel set your mind amawu on pe God, you have got your amelon love on ame God, ne and le when you klobe ne say, ye I don't want to lomawu know eye ne klobe anything, all imechibe I know manya nu is gbade God, ko my enu imenya ye creator, kwenye my mawu redeemer. ye I don't want wola to be ye submissive dela to ye any other mechibe ma thing, to popo do kunye alo society, maso or do to kunye so da sin, or sina to nugu gbade Satan. ko ni All maso the do kunye nda authority I na know kikia me o is only the achekpakpa authority de of kai God. kenya me God will jesia look ye because kwenye you mawu pe exalt him, and achekpakpa because mawu you do elevate ela bena him, we and ane do ma because you wade say tita he ela is bena ne the le only klobe mawu one de I know. kape I ye don't kwenye want to know any ame ne jesi circumstance. I nye don't me want chi to bena know de any ma so-called jesi friend. I don't want to know any doubter. nutu All I alo know is the amnare God ke of o enu heaven de who kai has ke me nya given ye me nye this ti po word, pe and I'm mawu going to be ike cho obedient to his word. ye pe You nya so become na ma greatly do to beloved a in the wo de ye sight of pe the nya Lord. ti le Understand mawu the pe walls nkumela that I na nye speak ame unto thee, and stand ame upright. pupume You're going to receive from nukui the Lord. wi na Stand ho upright, for unto oye wo thee gbona have bena I now wo Daniel said, and when ame he has malon nukua spoken the le to word, de this nyasi word bloke unto me, malana has stood wolanu eye firm. na And then he titre tells us de in te wo pe ela bena azon wo dom verse, de said gbo he eye unto me, esi wo fear gbo not, nyasi anamla Daniel, me when you have titre di repented, fear hele not, jojom nya when nya you nya nya ne believe le on the trochi Lord, mi fear bibla be not, megafon when you o have prayed ne to le the khoma Lord uji with si great bibla be megafon o expectation, ne le fear le not, when gbetom your na na heart, mau your gbagbe mo popo mind, gantoa everything is ebe focused on megafon o God, ne yibe fear ne so not, wo fear susu gbagbe wo nobody ji else, kaja so do from the ma uji
la ebe megafon okuku wi felia ebe na eye wo kpona bena Daniel megafon ela bena tso gbesigbe ne dzi tso dzime be ya se nyagɔme eye ne tsi nu dɔn le Mawu nukume la wo se wo nyawo fiɛsia esi na tsitre eye na wo moiti ɖe dziƒo eye na do gbe ɖa na dziƒo pe Mawu kɔkɔenyenye pe Mawu dzɔdzɔenyenye pe Mawu nuteƒewɔwɔ pe Mawu Mawu wɔna nuteƒe na ye pe nya eyi si me na tsitre eye na kɔ asi dzia dziƒo la kpɔ o mebe le yi ma mea dziƒo aɖo ŋuti na o ebe wo se wo nyawo eye nye la me va wo se wo nyawo eye wo nyawo tsi me zɔn ɖo va kpukpu wi nyilia tete nɔnɔme si ɖi amegbetɔ la gaka asi nunye tete nɔnɔme si ɖi amegbetɔ la gaka asi nunye esi ne kpɔtɔ le te le afi ma eye ne le gbea dom ɖa eye ne ɖo dzi ɖe Mawu ŋuti eye mɔkpɔkpɔ ya le mewò ɖe Mawu ŋuti eye ne le tsi be yeawɔ numetoto Mawu ƒe ŋusẽ ƒe numetoto le agbo me ele gblɔ bena tete nɔnɔme si ɖi amegbetɔ la gaka asi nunye eye wòdo ŋusẽm kɔkɔenyenye ƒe ŋusẽ do ame kpɔkpukpui asiekelia hegblɔ bena ame malɔnugboa megavɔ̃ o nuwo ne fa se nu eye na le dzi ɖe ƒo eye esi woƒo nu kplim la agbe ɖo nunye megblɔ bena nye aƒetɔ ne ƒo nu ame yiwo le aʋa wɔm tsitre ɖe Mawu ŋuti wole nya hem ɖe Mawu ŋuti Kristo yi ke ʋu aʋa Kristo yi ke sɔ ŋutifafa vɛ na mía wo ʋu aʋa ɖe ŋuti ŋutifafa mele wo si o voa ame yiwo trɔ dzime ame yi ke xɔ Mawu ƒe nya dzi se megblɔ be nɔvi ŋutsu nɔvi nyɔnu woe ke le to dzi ɖe nuwo ne fa la ŋutifafa nye tɔwo le gbe ɖa le agbe vlo katã gbɔ le gbe ɖa le dzrewɔwɔ amezuzu kelelia le gbe ɖa le gbɔ eye ne bɔbɔ ɖokuiwo na aƒetɔa blibo ŋutifafa nenye tɔwo woyi sɔ ɖokuiwo ɖo anyi bena masubɔ nye Mawu ŋutifafa nenye tɔwo like le aƒetɔ la me eye esi woƒo nu kplim la agbeɖo menye megblɔ bena nye aƒetɔ ne ƒo nu elabena edo ŋusẽm kpukpui blaeve-vɔ-ɖekelia me ke magblɔ nu si woŋlɔ ɖe nyateƒe gbalẽ me la na wo ame aɖeke ebe magblɔe na wo enu yi woŋlɔ ɖe nyateƒe gbalẽa mea magblɔe na wo leke Mawu ƒe yayra yi wòɖo na woa ava na wo to nyateƒe ƒe nyame ye to ŋɔŋlɔ kɔkɔe ƒe nyateƒea me ye tete ɖe le ŋɔŋlɔ kɔkɔe asi le dzi be yeakpɔ ɖeɖea ele ŋɔŋlɔ kɔkɔea me le dzi be yeakpɔ kɔkɔenyenyea ele ŋɔŋlɔ kɔkɔea me le dzi be yeakpɔ dɔyɔyɔ to Mawu ƒe nyamea ele ŋɔŋlɔ kɔkɔea me le dzi bena ɖe yayra yiwo katã nye Mawu tɔ asɔ asi wa ne be Mawu ƒe gbɔgbɔ va ɖo eye Mawu ƒe gbɔgbɔ zã nya ɖe edziwo dzia ye wòva na me mina miakpɔ Yakobo ƒe agbalẽtagba kpukpu enyilia ebe le eya ŋutɔ ƒe lɔlɔ̃nu ta la wòtsɔ nyateƒe nya la dzi mi dɔla le gblɔ na Daniel bena ɖe maɖe ŋɖe gɔme na wo maɖe nyateƒea ŋɔŋlɔ kɔkɔe ƒe nyateƒe me na wo wobe wodzi mi le nyateƒe la me exɔ gbɔ gadzi etrɔ dzime to nyateƒe nya la me wodzi mi bena mianye yeƒe nuwɔwɔ ƒe nugɔgbetɔ le efi bia dɔyɔyɔ aɖe leke dɔyɔyɔ vana ɖo to ŋɔŋlɔ kɔkɔea me
Dede kpɔkpɔ evana to ŋɔŋlɔ kɔkɔea pe nyateƒe me. Truth. And then it says, and he heals Eye egblɔ be eyɔ dɔ mi katã, eyɔ dɔ ame yiwo katã le dɔ lém. Eye mieva Yohanes ƒe agbalẽ tawi andre kpukpui adrelia, Yohanes tawi andre kpukpui adrelia, wɔwɔ kɔkɔe dede kpɔkpɔ tona ŋɔŋlɔ kɔkɔea ƒe nyateƒe me ye dɔyɔyɔa tona ŋɔŋlɔ kɔkɔea ƒe nyateƒe me. Kɔkɔenyenya etona ŋɔŋlɔ kɔkɔea ƒe nyateƒe me vana ye wɔwɔ kɔkɔe le nyateƒe la me wo nya la enye nyateƒe. Ne nyateƒea va ɖo mía gbɔ ye míexɔ nyateƒe ma ye míedo gbe ɖa le nyateƒea nu ye míetsɔ mía ɖokui sɔ sa vɔ na Mawu míesɔ mía ɖokui sɔ na Mawu le nyateƒe ma nua ɖeɖekpɔkpɔ vana dɔyɔyɔ vana kɔkɔenyenye hã vana. Mina míakpɔ dɔwɔwɔ tablavi dɔwɔwɔ tablavi kpukpui blatɔvɔvi dɔwɔwɔ tablavi kpukpui blatɔvɔ eye azɔ la nɔviwo metsɔ mi de Mawu si me kple yeƒe amenuwo be nya la me, ame si ate ŋu atu mi eye wòana domenyinyi mi ɖe ame siwo katã ŋuti woxɔ la dome. Leke míetsina, leke míete dena alɔ, leke míete lina ke le Mawu me ye míenɔna dɔ lãmesẽ me eye míenɔna kɔkɔenyenye mo ele ŋɔŋlɔ kɔkɔea me bena ele gblɔ bena enya nutete le esi bena wòatu mi. Eye ne antrɔwo va, ne gbɔgbɔ vɔ̃ va, leke míeɖuna dzi o to ŋɔŋlɔ kɔkɔea ƒe nyateƒe me ye nyaɖefia tawi ve kpukpui wuiɖekɛlia, nyaɖefia tawi ve kpukpui wuiɖekɛlia woɖu wo dzi to alevia ƒe ʋua me kpakple woƒe ɖaseɖiɖi ƒe nya la me. Le ɖo la lé Mawu ƒe nya ɖe asi, le ɖo la xɔ nya dzi si, le ɖo la xɔ nya eye naɖe nya gblɔ eye wò ŋutɔ nenye bena Mawu ɖo yeƒe nya ɖo bena enya la awɔ yeƒe dɔ. Nenema míekpɔna dziɖuɖu le dziɖuɖu ge le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mina ne míakpɔ Romatɔ ƒe agbalẽ tawi ve, Romatɔ tawi ve tso kpukpui gbã kple evelia, Romatɔ tawi ve ebe mexlɔ̃ nu mi nɔviwo to Mawu ƒe dɔmetɔtrɔ me bena miatsɔ miaƒe ŋutilãwo awɔ vɔsasa gbagbe si ŋuti kɔ si dze Mawu nu esi anye miaƒe mɔsubɔsubɔ gbɔgbɔmetɔ eye migana miaƒe anyinɔnɔ na ɖixixe sia me o hafi mitrɔ miaƒe nɔnɔme to miaƒe tamesusu ƒe yeye wɔ me boŋ nasɔ ɖokuiwo na Mawu abe ale ke Mawu ƒe nya gblɔe na wo. Nenemae nanya Mawu ƒe lɔlɔnu eye nanɔ te ɖe Mawu ƒe lɔlɔnua me eye agbewoa anye ŋusẽ ƒe agbe le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Egblɔ kpukpui velia me egblɔ bena eye migana miaƒe anyinɔnɔ na ɖixixe sia me o hafi mitrɔ miaƒe nɔnɔme to miaƒe tamesusu ƒe yeye wɔwɔ me boŋ bena miadzro nu si nye Mawu ƒe lɔlɔnu, miadzro nu si Mawu ƒe nya. Xexea me mebɔbɔ ɖokui na Mawu ƒe nya. Woatem ayi tsɔtsi va, woatem awɔ ɖe Christmas dzi kple tɔtɔwo vɔa Mawu ƒe nya ya la, Mawu ƒe nya menye woƒe agbe ƒe ŋusẽ o gake wò ya ne va dzodoƒo mɔnyakaka, wò ya ne le to dzi eye ne sɔ agbewo na aƒetɔa eye medzi bena agbewoa ne gasɔ gba kple keke sia mo. Migana miaƒe anyinɔnɔ na ɖixixe sia me tɔ o ke boŋ mikpɔ trɔtrɔ to miaƒe tamesusuwo ƒe yeye wɔwɔ me bena mianya nu yi ke nye enyo le Mawu ƒe ŋkume eye wònye yeƒe lɔlɔnu. Mawu ƒe nya awɔ dɔ ŋusẽtɔe le agbewo me. Medzi be amen aɖe agbe ne ganɔ eme woe ma. Marko ƒe agbalẽ tawi ade, Marko tawi ade, Marko tawi ade, fi Atolia eye wogblɔ na wo bena mi xe ɖe xexe la katã me eye mi ɖe gbeƒã nyanyuie la, nyanyuia, nyanyuia, nyanyuia. Nu ke nye nyanyuia o, trɔ dzime eye naxɔ Mawu dzi se. Nyanyuia ye bena trɔ le nu vɔ̃wo yome eye nava ɖe la gbɔ, ema nye nyanyuia. Nu ke nye nyanyuia o, nyanyuia nye bena ɖe trɔ le Satana yome eye natrɔ ɖe Mawu ŋuti eye afuléle ava wo gba kple Mawu dome. Nu ke nye nyanyuia o, nyanyuia nye bena ale gbegbe Mawu lɔ̃a xexea me bena wòtsɔ ye ŋutɔ yeƒe tenuvi xena bena ame sia ame yi ke xɔ edzi se la matsrɔ̃ o ke boŋ wòakpɔ agbe mavɔ. Nyanyuia ye ma le afi ma. Nyanyuia ye nye be
Ebe ngolo l'English bemia. Ebe Mawu de kapè. Mawu de kapè. Mawu peut tenouvi. Mawu peut tenouvia. Le quoi dit si anakpo agbe ma fo ale gbegbe Mawu lo ahihia me bena wo toye pete nubi hena bena amesiame ikele eterope etepe chehe nyehe amesiame le Afrika ya anya meyiboa alo nye yifoa amesiame la fisi afi le sia ile tujime sia jijimeme bena amesiame ke honyala disi amesiame ke ho Mawu pete nubi adisi la ma tro o ke bon wa po agbe mafo o ya mele chochoro go se a pro be nye ya nye ma tro o Navado eye Mawu bien toi si o me bena na tro le nouveau yo me eye ne le tro de apetola antia na jenko apetola eye ameadoli ola doto Mawu penya eye ola tro le wo pe nouveau yo me eye wa tro na apetola anti bena ne de o e Mawu nye dukɔ yo ma tro ame yo ma tro me to gbera we ya ma tro o e gbona kuku bi Atolia me ebe amesi ke hwesi menye be ame ke hwesi gbedegbe kpo vai eye yo hwesi kpo agba tro kpo vai le subo tro ma me mayo menye be ame ke hwesi gbedegbe kpo eye eva somo yide kaka jude me eye o vai do afima e vai da si jefefe me vai da si tro subo me vai da si akasi wo matre wo me menye be ame ke hwesi le plema me eye eva le no nu fo pa gbe fifia menye be aw ebe ame ke hwesi ebe na de egbe pe nya gbogbo e hwesi eye ekpoto lepe jikosi amede asi ekpoto lepe jikosi amede asi eye wo problema mo ko apeto aji seda amesi ke hwesi eye wo te Mawu titanela akpodede kake amesi ke me hwesi ola wa bufoi eye le kukuwi Andreliame ke Jesus ya ola klo amesi o hwesi la do probe nya jikose to emenye probe hose to ye menye ebe Jesus la klo hose to do le Yesu ben comme le nyenu kola me wa nya popo fon atogoe amen eye wa ponu Kple adeye yo amen kukuwi nyiria wa le dawo eye ne wo nonu wa me ha la mele wo sike o wa cho wo pe asio ado tole la oji eye wo pe la me la onka wo pe la me la se chesi ya la o me la se be chesi ya la o me la se donc weji ide wu kanta et la pena yele jole Afrique du Sud yemi va to Zambie va to Malawi kafi va do Uganda ye gbe va to eye de comme fallait wo be mele de pa ne eye mele gbo be na o ne le wese ne le ho Mawu ti se na po de ebe yele si do ku ji be na gbe ane to fo agbe ajo eye bala kalababe pasteur eklo yodo nya aglo mele ala don kwechi eye nyonu de la fima eye vi nyonu fi no si eye vi nyonu fima yepe tepe nu poto tepe ade mo yinwe o wa aroba Kple nu poto de to ke ko jo chakana yo do na ye eye le kanta pe juma me nyo para fema ye mele de pale blonya mele ho fo agbe mele to be le ho Mawu ti se Mawu la se wo gbe jojo na le sa me ye kwa mele si do kunye ji ela beda mele jagbagba fo agbe mele to ye le me va ye ji me globe apeto ala fi abe ya yoto amesiame egbe ale ne ma vo me globe enu me glo me beda de me ka adika kele ti o ko asiwo iji eye me egbe ma yi kemele didi nkrakrakra wa ye me cho mi do gbera ye ojo ya pe melo ye nu ekenu ti kware Mawu woto ala Mawu woto a eye afi kenu koto tepe yi keme fu nyore ne enu koto ala no to wa nu si anu le petepe
Mawu ƒe ŋusẽ ɖe afi ya. Mawu ƒe nuwɔwɔ ƒe ŋusẽ awɔ dɔ le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Le Namibia. Speaking out. Wodzi ɖevia yeƒe aɖe atsi yame. Aɖe atsi yame leke takpasusu va le dze ɖe dzi le yi le gbɔ le yi le gbɔ. Eye wodze agbagba bena woawɔ dɔa ne aɖea ne trɔ gbɔ va ɖevia ƒe nume vɔa. Dɔa womete ŋui o. Eye Namibia ƒe dukplɔha wodzi bena ɖe woakpe ɖe ɖevia ŋuti bena ɖe woate ŋu akpe woawɔ dɔa. Ɖevia ƒe aɖe atsi yame leke eye South Africa ƒe dɔkita gblɔ o mi mate ma wɔ nya yɔ ɖe mi mate ma wɔ dɔ le ɖevia eye wotrɔ gbɔ va woƒe edua me edua mete ŋu va yi dze dzi o elabena dɔkitawo yi ke woɖo dzi ɖo ŋutia dɔkitawo mete ŋu kpe dzi o ɖeviawo wogba trɔ kplɔ ɖevia gbɔ va Namibia ƒe dua me eye wokaka nya le nyadzɔdzɔgbalẽwo me ye ebe pastor yi ke le dua me le teƒe ma ebe woneva bena Mawu ƒe ŋusẽ la ɖe zɔ le woƒe agbe me le gblɔ nɔ fiasia be Mawu ƒe ŋusẽ la ɖe zɔ le agbewo me eye zama me begblɔ bena mebe nukunu wa gbɔna na wo fifi la kɔ asi dzi eye nasɔ ɖeka sɔ da ɖe afi ke kukia le na wo eye míemia míaƒe nukuwo ye míegblɔ be le Yesu ƒe ŋkɔ me nukunu sia nuku dɔyɔyɔ sia dɔyɔyɔ gaɖeɖe sia gaɖeɖe yi ke dukɔ ya hiã be Mawu tsɔe na wo ye míegblɔ amen mamlɛtɔ. Dziƒo se gbedodoɖa ŋku eye míeʋu leke ɖe aɖea yi ɖe nua me mebe ɖe ɖevia ƒe aɖea ge ɖe nu me eye nu sia nu ge ɖe ƒe teƒe tutututu. Before I had the chance to say that, I saw the hand of God. Le Mawu ƒe asikpɔ ge le agbo me. Because it says cover tonight. How understand by the word was said. By the To Mawu ƒe word nyadzi míekpɔ ɖeɖe, to Mawu ƒe nyadzi míekpɔ kɔkɔnyenye, to Mawu ƒe nyadzi míekpɔ dɔyɔyɔ. Nɔte sese ɖe le Mawu ƒe nyadzi eye naɖu dzi to Mawu ƒe nyadzia. Look at verse 20. In verse 20 it Kpikpi says, blave le kpikpi blavea egblɔ bena woamawo dzo yi eye woɖe gbeƒãnya la le afi sia afi ke Mawu le dɔ wɔm kpli wo le ŋusẽ tom nya la ele ŋusẽ tom nya la enya ye la Mawu le dɔ wɔm kpli wo eye wole ɖo kpe enya dzi. word, accept the word, stand on the word. Mawu ƒe nya naxɔ nya la nanɔ te ɖe nya dzi eye Mawu awɔ ɖe eƒe nya dzi le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Word was signs Kpeɖoɖo following. nya dzi Amen. Mawu ɖo kpe nya dzi kple dzesisiwo kpe ɖe nu la me. Azɔ míetrɔ gbɔ va Daniel ƒe agbalẽ ta 11 ɖo ƒe 3 ye me va ɖo azɔ ye nye nudzɔatsu wɔwɔ ye anɔ dzi yim na ame kɔkɔewo ɖaa togbɔ be Kristo ƒe futua le ye ŋutɔ ɖokui ƒe lɔlɔnu wɔm. Mawu eɖe fia bena esime Kristo ƒe futua ava anye ŋusẽ ƒe ame ɖe ame ɖokui nu dzela ɖe ebe Kristo ƒe futua ye ma eva eye wòtsi tre. Dominion and due at time. What we preach, no matter what we read in the Bible, Meka nu yi ke míegblɔ, meka nu yi ke míexlẽ le Biblia me, meka ale yi ke míetrɔ dzi o. Ya la, ye ŋutɔ ɖokui ƒe lɔlɔnu ye wɔna. Mewɔna Mawu ƒe lɔlɔnu, ye ŋutɔ ɖokui ƒe lɔlɔnu ye ema nye Kristo ƒe futua ƒe gbɔgbɔ. Ele ame aɖewo me, kpikpi Atolia ewɔ ye ŋutɔ ɖokui ƒe lɔlɔnu eye ema enye Kristo ƒe futua ƒe gbɔgbɔ eye atitre le yeƒe ŋkume.
consumed. Look at verse 36. In verse Kpikpi 36, bla ton vɔ and the king Atolia, shall kpikpi do bla ton vɔ according to Atolia, his fiala own awɔ will, nu si dze according to enu, his own fiala awɔ will. nu si dze Then, enu. despite Eye that will to gbɔ bena the Antichrist, Kristo that ƒe he futua comes and ƒe he just lɔlɔnuma and he speaks awɔ ye ŋutɔ ƒe lɔlɔnu yet we anɔ kplɔ will pusu do nyawo exploits. ete ŋu efavua miawo ya mi la wɔ nu dzɔatsuwo. Exploits. Mawuviwo awɔ nu dzɔatsuwo kpikpi Platon vɔvi kpikpi Platon vɔvi atsɔ numevivi aple ame siwo to vo ɖe nubabla la nui ke ame siwo dze si woƒe Mawu la numevivi numanci ye miekplɔna mo wotsɔna wotsɔna numevivi anɔ ple kaka bena ɖena ge le Mawu ƒe mɔa dzi enuma ye abosam wɔna Ahab eto Izebel gbakple Ahab woɖoe bena woatsrɔ̃ Nabot. Antichrist will do. That's how religious flatter your boss. Know their God shall be strong. Ame siwo dze si, ame siwo nya woƒe Mawu bena enye nye dɔyɔla, ame yiwo nya woƒe Mawu bena yenye ɖela, Mawu yenye gaɖela, wodze si woƒe Mawu. Bena yenye xixia godo ƒe wɔla, wodze si woƒe Mawu bena ame yi gblɔ bena Mawu ye menye eye nye metrɔ o. Ame yiwo dze si woƒe Mawu la awɔ nu adegoe. Wale dzideƒo. Nume dona dziƒo na mi, miekpɔna dzideƒo le xɔse me, miekpɔna dzideƒo Mawu ƒe nya la me eye mielina ke le Mawu xɔxɔ me. Elabena miedze si miaƒe Mawu mienye bena mate mado kpo nu o, mado kpo nu o. Ame siwo dze si woƒe Mawu la ale dzideƒo eye woawɔ nu adegoe. Johannes pe agbale gbãtɔ. Johannes pe agbale gbãtɔ tane. Johannes pe agbale gbãtɔ tane. Jesus has come in the flesh. Is that spirit of Antichrist. Johannes pe agbale gbãtɔ tatɔ kpekpe nelia ame sia ame si wa. Shall come, and even now already is Kristo ƒe futua ele xixia me, yeƒe gbɔgbɔ le xixia me vɔ. Johannes ƒe agbale gbãtɔ tane kpekpe tɔ̃lia eye gbɔgbɔ sia gbɔgbɔ si mevɔa Yesu me o la metso Mawu gbɔ o eye esia nye Kristo ƒe futɔ la ƒe gbɔgbɔ si ŋkɔ miesena bena egbɔna eye azɔ la ele xexia me xoxoxo eye xoxoa ame ɖewo ge dze yeƒe beble me, ame ɖewo ge dze yeƒe numevivi gbɔ kpukpu yi ke kplɔe ɖoa gbɔ kpukpu enelia ebe viwo miawo la Mawu me mietso eye mieɖu wo dzi, mieɖu dzi, mebe mieɖu wo dzi, mieɖu Satana dzi, mieɖu vɔ̃ɖi ƒe gbɔgbɔ dzi, mieɖu nu vɔ̃ dzi, mieɖu dɔléle dzi, nu ka nu tsi o elabena egblɔ bena mia viwo la Mawu me mietso eye mieɖu wo dzi elabena ame si le mia me la etri akɔ wu ame si le xixia me. Ame triakoa ye le agbele mia me, ame triakoa ele me o. Dziɖula ye nanye, fiasia dziɖula ye menye, mebe gbe la dziɖula ye menye, tsɔ ye dzi le agbenye mea, dziɖula ye menye le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mina miakpɔ tatɔn kpukpi blavevɔvi. Johannes ƒe agbale gbãtɔ tatɔn kpukpi blavevɔ evelia eye nu sia nu si miebia la miexɔe atso esime elabena mieléa yeƒe sewo me ɖe asi eye miewɔa nu siwo dzea enu. Nu sia nu yi ke miabia fiasia la miaxɔe tso yama si me. Ema enye enu dzɔatu Kalẽ ƒe dɔyɔyɔ ɖe kpekpe yi ke dzim nelia eli. Gaɖeɖe sia gaɖeɖe yi dzim nelia ele ta ɖe na o. Ebe nu sia nu yi ke miebia na la miexɔe tso egbɔ gbɔ tatɔ.
in chapter 5 verse 14. Kukui enelia, taton kukui enelia, eye jide posiale miasi le egbola. Ame yo Jesi wo pe ma wa awo nu kple kale o ma doko nu kpero eya nye jide posile miasi le egbola enye si bena ne me bia na ne le yepe lolonu la ado tomi eye le kukui Atolia me egbo bena eye ne mienye bena edu atomi ne mienye be edu atomi le nu sia nu sikemie die mela le nu sia nu sikemie bia mela mienye bena nye ekema nye bena nye honu sio nye biacho egbola fiensia enu ine bia mopopo el asiwa eso asio mebe fiensia gbe ine dora maudonchi na wo bom Johannes Tawine pepi filia fa mele egblom na wo a merci que va mele egblom na bena a merci que hwatinye senal a fiensia nu ke na wayema na ho apeto agisi a merci que Watinye senala edosio mewola eya hala we problem be amela fima eye kanto wu ye wa wo ela bena nyela meina fofola gbo ele fofola gbo fifila eye wo popo nu anyi de fofola penu sime eye gbeyo kata ne dodari Mawu Yesu Kristo akwa pejojora wa asaba don kume na fofola eye la gbona fofola bena ametonu gbe na obena nu sia mi yo kata wa bia le nyenkwa jira nyela ma twe na wo eye fofola atwe na ofesi ya de do wo pe agbale taton akle tokuku Atolia di do wo taton Atolia que Petro klobena klosalo presi kamele asinye ogakenu sile asinye la eya manao le Yesu Kristo Nazareth tola penu kwa me titre eye nasa asonli titre eye nasa asonli nelele toti le fiensi ya eye afowa nu semele mo sene kento kura me la forme fiensi ya me doa dikao bena esi na se amen kwoto ya titre eye nasa asonli nu kunuma avana o inami akpoku Andrelia le kuku Andrelia me eye esi wo leye penu dusila ekwedeji eye enu make Nusẽ do yepe afɔ kple afɔke o me le kuku nyilia me eye wo tsikpo egblɔ kuku nyilia me be eye wo tsikpo hele titrenu eye wo zɔ azɔli eye wo yi ɖe Mawu xɔame kpli wo le tsatsam hele dzupu eye wo le Mawu kafum fiensi ya ava me nenema na miakpɔ kuku Atolia me eye yepenukɔ eye yepenukɔ la do Nusẽ amesia si kpɔ miele edo xɔsi le Mawu tsi Mawu enye Mawu yi ke matem ado kponu enye Mawu tsɔ yi va yi egbe tsɔ yi mavɔmavɔ ƒe Mawu dzi xɔsi Mawu ƒe ŋkɔ dzi xɔsia Yesu Kristo ƒe ŋkɔ dzi xɔsia edo Nusẽ amesi si kpɔm miele eye mienya la hena ye ƒe ŋkɔ dzi xɔsi eye dzixɔse si to eya madi la na lãmesese blibo sia si le mie katã ƒe ŋkume le mie katã ƒe ŋkume le fiensi ya Mawu ƒe ŋusẽ aɖe fia le agbo me dɔwɔwɔwo tanyi kuku Atolia dɔwɔwɔwo tanyi minamia kpɔ kuku Atolia eye Filipo va Samaria dua me eye wo de gbeƒã le Kristo ŋuti na wo Kristo dɔyɔla Kristo ɖela Kristo ame ke kɔna me ŋuti Kristo ame ke dena tsita na me kple gbɔgbɔ kɔkɔe Kristo ame ke wɔna nukunu kple dzesi Filipo de gbeƒã Kristo na wo eye le kuku Atolia me wogblɔ na mi bena eye amehawo ɖo to nu si Filipo gblɔ la kple tame ɖeka eye wose eye wokpɔ dzesi siwo wowɔ kuku Androlia me elabena ame geɖe siwo me kpɔkpɔ makɔmakɔwo le la dogo hele ɣli dom kple gbesese kpɔkpɔ makɔmakɔ ɖe kpekpe dza dogo fiensia le Yesu ƒe ŋkɔ me dogo kple gbesese eye
eye wo dagbe le teku nɔwo kple dɔnɔ geɖe nu kpekukunyia eye wo su dzidzɔ gã aɖe le duma me eye wo su dzidzɔ gã aɖe le lometsua me eye wo su dzidzɔ gã aɖe le aƒeawo me eye wo su dzidzɔ gã aɖe le hameawo me yi ke me mie kpeta le teƒe sia teƒe le fia sia le Yesu ƒe ŋkɔ me kpe dɔwɔ ta wine makli tso kpukpui adrelia dzi dɔwɔ ta wine kpukpui adrelia eye wo kplɔ nyanyuie la fia le afi ma hã eye wo kplɔ nyanyuie la fia le afi ma hã ema ye nye nyaro Mawu ƒe nya ye eye wo kplɔ nyanyuie la fia le afi ma hã ema nye nyanyuie yi ke Mawu ʋu agbo la eʋu xɔse ƒe agbo na wo Mawu ʋu yɔyɔ ƒe agbo na wo Mawu ɖe enye eʋu nyanyuie ƒe agbo eʋu agbo da ɖe eye Mawu yenye Mawu ƒe nyanyuie ɖe yenye amlima ƒe nya ne be mi le nu ƒom tso nyanyuie ŋuti ɖe nyanyuie etso amlima me etso Mawu gã la gbɔ Mawu ƒe nya enye Mawu amlima ƒe Mawua ƒe nya enye nusẽ ƒe nya eye ne be nyama ege ɖe nufɔla ƒe dzimea enana ɖeɖekpɔkpɔ amema ne be ege ɖe dɔnɔ ƒe nutilãmea nusẽ bena wòayɔ dɔnɔa Mawu nyanyuie hena nusẽ ma vana nyanyuie etso Emmanuel gbɔ Mawu kpli mi Mawu gbakple yeƒe nusẽ tso dziƒo eye wodze ɖe gbɔ le afi ma eye Emmanuel etrɔ zu enya vavã enya etuna kame enya aɖe ga wo eye wòana wo ƒoƒo tso kpɔkuti ɖe kpekpe gbagble kɔsɔkɔsɔ ɖe sia ɖe si me enye nyanyuie enye lɔlɔ ƒe nya enye gaɖeɖe ƒe nya eye nyanyuie seɖoƒe alo liƒo ɖeke naneke mexena mɔ ne o ne nyanyuie ɖo gbɔwoa ele akɔkɔ o ele awɔ dɔ le wò luʋɔ wò gbɔgbɔ kple wò nutilã dzi eye amlima adzɔ le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me eye lometɔwo ne gblɔ be amen eye kpukpu nyuia ya eye ŋutsu aɖe le Listra le anyinɔƒe si metem tsi atre ɖe yeƒe afɔwo dzi o eye wònye tekunɔ tso keke dada ƒe dɔme ke ame si mesɔ azɔli kpɔ òkuku asiekelia eya se Paulo ƒe nuƒoƒo ame si lé nuku ɖe edi gã eye esi wòkpɔ bena xɔse le esi bena woayɔ dɔe la kpukpuiwolia egblɔ kple gbe sesẽ bena tsitre nadzɔ ɖe wò afɔ dzi eye mehiã be wòaka asi ŋuti o lo Mawu ya ka asi ŋuti eye wòtsitre eye wòzɔ azɔli nusẽ va agbo me vɔ nusẽ ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nusẽ tsɔtsɔke ƒe nusẽ sẽ bena navo fiesi ya fie ɖeɖekpɔkpɔ ƒe fiesi wòye fiesi ya enye vovo ƒe fiesi enye ɖeɖekpɔkpɔ ƒe fiesi egbɔna vɔ lo le sɔgbea me be le sɔgbea egbɔna vɔ lo ele mɔdzi vɔ lo ne sɔgbea mía bɔbɔ ta eye mía nukuwo gblɔna aƒetɔ nye si lo ese nyanyuia Mawu ƒe nyanyuia agbo yi ke ʋu ƒe nyanyuia ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nyanyuia Mawu ƒe nusẽ ƒe nyanyuia yi ke tsɔna tsɔtsɔke kpakple ŋutifafa vana vovokpɔkpɔ katutu ƒe nyanyuia Manuel ƒe nyanyuia Kristo ƒe agbelebo ƒe nyanyuia aƒetɔa ƒe katutu ƒe vovo dzim nelea fi sia fi ke nelea nakɔ asi ŋuti eye nagblɔ bena mese Mawu ƒe nya mesɔ dzinye ɖo anyi bena madzi Mawu medzi be makpɔ ɖeɖe medzi be maxɔ Yesu Kristo dzi se eye Yesu na nye ɖela nye kple aƒetɔ nye kɔ asi ŋuti le afi yi ke nele asi dzi kɔ asi dzi na gblɔ mele tsi ɖeɖekpɔkpɔ ya ɖo ŋku edzi ʋu nu vɔ̃wo me na gbenu na le wogbɔ ne le ʋuwo me eye ne gbenu na le wogbɔ afɔ aƒetɔa dzi se eye ɖeɖekpɔkpɔ ava na wo eye xɔxɔƒle ava na wo ame si sɔ nu tsɔ yeƒe dzidadawo dzi la made eti ne o gake ame si ke ʋue me eye wògbenu le gbɔ la woakpɔ nublanui nɛ fika ne le wòkɔ asi ma yi dzi le dzi be Mawu ne tsɔ yeƒe nu vɔ̃ ke
Elechi de kpɔkpɔ bena ŋutifafa ne ge ɖe dziwò me kɔ asiwo dzi ne le kɔ asi dzia ɖafla tse lo tsitre eye nagblɔ be nye ya mele dzi aƒetɔa ƒe xɔname mele dzi aƒetɔa ƒe tsɔtsɔke tsitre le teƒe sia teƒe ke ne le woya mawu ne yirɔ eye ke ne tsitrea le wo susu me gbakple le wo dzimea kue me eye nagblɔ be aƒetɔ tɔ nye medzɔ o aƒetɔ mewɔ nu vɔ̃ ɖe ŋutiwò aƒetɔ nye medzi be magayi edzi le nu vɔ̃ nyewo me ke o megbe nu le nu vɔ̃ nyewo gbɔ eye meva be madze Yesu Kristo yome Yesu nanye aƒetɔ kple ɖela nam kɔ asia yi dzi eye natsitre eye mado gbe ɖa le tawò vɔ akpɔ egbɔ be wò ŋutɔ ne ʋu nu vɔ̃ wɔame lo eye ne gbe nu ɖa le egbɔ eye nakplɔ be aƒetɔ Yesu madze yowome le nye agbemeŋkeke kpɔtɔwo katã me kɔ asi dzi eye natsitre eye ne le anyinɔƒe vɔa wò ŋutɔ ne nye bena ɖeɖekpɔkpɔ mele esi o wò ŋutɔ le nye bena ɖe yemete ɖuna nu vɔ̃ dzi o eye ne le ƒle ɖokuiwoa ele nɔ bena tsitre bena ɖeɖekpɔkpɔ nasɔ asiwò tso aƒetɔ la gbɔ elabena ame si ke mexɔ se o la aku gake ame ke xɔ se eye wode Mawu tsita nɛ la akpɔ ɖeɖe fika ne lo asiwa ne nɔ dzi nenema eye natsitre meka afi sia afi ke ne lo fi sia afi ke ne le fi sia afi ke ne le xexea me eye ne tsaka kpakple nyaya miado gbe ɖa ko le Yesu ƒe ŋkɔtriakɔa me ede akpe na wo elabena le yɔwo dometɔ ɖe sia ɖe le yɔwo katã bena woava dzimetɔtrɔ gbɔ eye woaxɔ Yesu Kristo dzi se medo gbe ɖa le wo katã yi ke le tsitrenu fifi la eye wogbe ɖa le woƒe nu vɔ̃ gbɔ tso woƒe dzime eye wole ɖo dzi ɖe wo Mawu ŋuti to wole dzi bena ɖe avuléle ne va me aƒetɔ medo gbe ɖa bena tsɔe ke wo eye naɖe wo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Do gbe ɖa bena nu vɔ̃ magakpatse ɖe wo dzi o nu vɔ̃ magaɖu fia ɖe wo dzi ko medo gbe ɖa bena dzidada magatsrɔ̃ ke wo le Yesu ƒe ŋkɔ me aƒetɔ medo gbe ɖa bena xɔse bena woadzo ɖa le vivitsi me ƒe dɔwɔwɔ mawo gbɔ xɔse bena woadzo ɖa le woƒe dɔwɔwɔ gbegblẽ mawo gbɔ eye woava aƒetɔ la gbɔ xɔse gbagbe yi ke ɖena mea tsɔe na wo dometɔ ɖe sia ɖe le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ɖo kpe tsɔtsɔke adzi na wo ɖo kpe avulélea dzi eye naɖo kpe xɔxɔa dzi le woƒe dziwo me fifi la eye nana ŋusẽ bena no yi la wo magawɔ nu vɔ̃ azɔ o akpe na wo le ɖo ŋuti la ta le Yesu ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le amen. Mawu ne yra wo kɔtɔ nɔ tsitre nu megakpɔ nu anyi o eye eyiya enye toƒoɖoƒe eyiyi bena woatem aƒo to ɖo na wo bena woana wo mɔfiame eye woado gbe ɖa le tawò esi ahiã bena natsɔ kaƒomɔwa natsɔ mɔwa tsɔ mɔviwa alɔmemɔviwa eye naŋlɔ kɔ kpakple kɔ yi me ne le kpakple kaƒomɔ dzesiwa naŋlɔe eye natsɔ ɖoɖe 93 04 38 egbe nye ŋkeke yi ke ne xɔgbɔ gadzi egbe nye ŋkeke yi ke ne trɔ zu Mawu fi egbe nye azãgbe ya yi ke nutsinya wòatrɔ vɔ megakpɔ nu anyi o ewoe kɔ asi dzi. Kafukafu na Mawu. Everybody I said pray. Bebe kafukafu na Mawu. Paul the apostle said. Paul apostolo agblɔ be egblɔ na nutsima be na ɖe. Ebe tsitre. Nadzɔ. Le wo afɔ dzi. Eye enumake. Etsitre. Eye wodzɔ ezɔ azɔli. Wosaga ame woasu. Ame woasu. Bena na tsitre. Nadzɔ le afɔ dzi. Bena zɔ azɔli. After the final amen mamlea. Nukunua de Mawu atsɔe da ɖe agbo me le afi ke ne lea. Kɔ asi ayi dzi eye nasɔ velia da ɖe afi ke kukia le afi ke aɖika le. Na bena wo susu, wo dzi, wo xɔsi, wo dziɖoɖo ɖe ne nɔ aƒetɔ la dzi. Fofo le Yesu ƒe ŋkɔa me. Mawu gã, Mawu kalẽtɔ, lɔlɔ ƒe Mawu, Mawu yi mate ma do kponu gbeɖe o.
Ye va nous coume et bien à quoi ye va les amesia me yo kata kope asio ichi nous tusia nous tunyo nous sianyo nous de tubu de kakui de vie afisi afikole apeto katia mesia me ti pila le Yesu pen comme kasi wo pe nous kuyo gba nous kuyi ke gba me de senao me be to nous popo cheke le Yesu pen comme e to yo ku kasi to mo nti na yo to le Yesu pen comme nous tete sia nous tete ikele fika olele nous chila mo me to gbora ba pe to akasi nous tete manchi gba Kple o Nusẽ nous tete to ko la fima le Yesu pen comme o gbongbon so agba na mere hoto yo le Yesu pen comme apeto me to gbera be na kukisi akuki kele o pe na me yo be api maku le to me cancer apeto kasi nous ti ofifi la hoto yo me be hoto yo Pọ̀pọ̀fọ́n pé kú pé ìkélé lọ mẹ dé sẹ́nà pọ̀pọ̀fọ́n má wo pọ̀pọ̀fọ́n tòkó le Yesu pen comme apetɔ de amesia meji ame yo le radio chive ame yo le zoom ji le free conference ji ame yo le tepe vovovo le télé ji o le senyaya le hasia hame ko le senyaya tepe sia tepe do wo Nusẽ dodo wo dometɔ de sia de ji do wo dometɔ de sia de ga wo dometɔ de sia de now ame yo katanya boyo ma o le gbɔ fofo do wo nya ro da ene yo do wo wo nya ye yi na wo tukɔ eye ne yo do o le Yesu pen comme akpe na apeto le don tiata le Yesu pen comme e bi to gbe dale esi amen wa o e va me be va me be e va amen ma ba do ve dodo ki o po e ko na po e na yo adidasi